Dr. W. Suptanga Medical Superintendent Jaka Jaka Sumar Bashis Pajing Thia Kabadon, ha Southwest Khasi Hills District Mantaga Singi Kashpotri Ujimang, Araja Apulai, Ringkat Ki Kli Nongsin Shashnang, Ulayo Ban Pen Long Jing Yalang, Banekren, Halor, Kumno Banang Penya Chaprang, Yaki Kamhapo, Jonganiga Jaka Sumar, Kajing Tmu Jongkate, Kalong Bandan, Yaga Jing Sul Tu Jingmut, Ne, Yaplio Jingmut Ringkat, but Ki Kli Nongsin Shashnang, Daka Jinga Dan Lang, Uba Renik Dan Ling Tongkar, MLE Maukarwat Constituency, but Uba Karne Soshang, MDC Kamaukarwat Constituency, Hakaba Kumno Ban Penya Chaprang, Yaka Jaka Sumar, Bashis Pajing Thia Apo Maukarwat, Kibay Don Lang Hanigasni, Kilong Kindrang Bashnong, Jungishnong Baper, Sister L. Karbi, Nursing Superintendent, U Dr. W. L. Nari, Senior Medical and Health Officer, Ki Staff Nurse, Lembat Kiwe. Yakajing Lang Lapanya Duba, W. L. Snaitang, Secretary Shnong Maukarwat, U Dr. A. Lingdo, Senior Medical and Health Officer. Tip bagi specialist doctor hadir di Kebaikan Sopfunga di Lawan University dalam kerja yang department panpa ki specialist di department repair di bagian wan man join hakan hospital juga. Oi dan bunba ki ki bangini manle i Dr. Sungai la i yang ki jinon kam ki bangini manle ni don tak kuai ki bangin kular pati big ba kalau bangin ya imsni na ka pentapan ra ki hospital hakim betap baru. Lai Dr. Sungai ang bakalong kabahe tan kataka arno lai kron pansna ya kene ka OPD te hendai kibelti bahaka bor jo kasarkar ka arno lai kron bisa doktor kembali ka mau bahe kata-kata ngin persiapan push nasukman hado kata-kata apabila saya itu ikijirokam kadang menin kadang university pinpa engai university pa ke profesor mari yo ngalha so engineer ngal keren engineer popular enggak profesor dan kasan tadi inwan be banwan hamne baron pe ki bangini manle banten bhai ke hospital gen persian bagi udin ke wayah din wepat oi takalong persian ha ke bay doktor na express dong bagi don ke MLS scheme idon ke MDC scheme andai haji syak ke guideline ya ke MLS scheme ke MDC scheme no tip ha ke takalong hutan ha ke ba ya nakapta ki government infrastructure kam perjudon ban penonton nak ke scheme tengah tip lah ka syad kan petrikam tendre kam judon ya ka bang juga mi ban utilize cek ke scheme na kapta ki government infrastructure namar ko pon ba la ai knang ban mang knang nam tak jer kam ko pon hakisnong ki thau ka ban kam ban utilize ke scheme tendre kamut ko muta ban mangin peslam kene urgency ke badan so tho bakalong urgent tata ke jinon kam bagitan ke OPD kalau kadang ke urgency juga ke hospital. Gin persyak doktor benda model ya ke bah gin na perlu ke bor, gin na perlu ke put ke bor, ban persyak nak kira piti baru penolong kami kene. Ya ke jangan jumpi, jangan juga ke hospital ya ke bagi dia OPD kan long sisa ke pasal tenang. Hadap kata-kata pada kasko tho ikene ke sisa. Balara kibiang ki infrastructures, kibiang ki facilities. Kinong train kisko ju kisko yo mesti mat train. Tadi kampur kadang mereka initial stage ke bang. Hapan nang excite bagi be ye kijibang kam but kampame i start jong ki officers be kampam beli belum kurang sini. Bari be kampam ye ka roi par kijibang kam. Bagi ki MDC ni don tan dia ka pentar bang idon police council. But kampam nakalian jona kum MDC nadon tanu do ke jumsel nakalian jom ba nadon tanu do jumsel nakalian jom ki officer ki department mo na juye semaka ka bagi khot ki program ki na julen patnang burom ya ka bortri kap officer na burom ya ka penta ka bagi dia bat nundon hamne ban long ki mo juntu ngamlong MDC hamne ban long mo juntu di department ngamlong UMDC bandung mo junthut ya ka roi pa de halor ka di ka daw na I ha di start boro sikata officer pat khamta mo jingala mo start jom pele ko boro ni na ando kini katem pala mentalo ida job ya ku emele pan ni I ha di start mo